Assalamu alaikum, hurmatlı mekendешler жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 19-декабрь 2020 жыл Куршап мал базарындабыз. Азыр сиздерге биринчи үчүттө кой базарды тартып көрсөтөбүз. Азыр көпчүлүктүн дагы суроолору боюнча ушул жерде мына дробилка алып келиптир Куршап базарына. Ушул жерден дагы номерлерин алып жасап сатышат экен. Бул бас канча болот бул? 18 000 сом. 18 000 сом дейт. Мына бачогу дагы жасалган өзү. Номериңерди айтып койсоңор көп ушуну суралышат да. Номерин ала алсаңыз. Ошол жерди сайбы? Ой, кечиресиз а? О. Мына көрүңүздөр, ак жагын дагы көрсөтүп коеюн. Мына бул жерден дагы бул универсалбы, чөп, арпа, мака бардыгын татат. Универсал экен. Азыр актан досунан дагы номерлерин алып, экранга жазып коебуз, чалып, байланышып, керектүүлөр сүйлөшөсүздөр. Ушул дробилканын ээси заказ кылсаңыздар да болот экен. 703 менен 53 79 82 номерине байлансаңыздар, ушундай дробилкаларды жасашат экен. Өткөндө дагы сурап бер, жазып эме кылып бер дешкен комментарийга. Ошол мына дробилканын эмеси көрүңүздөр. Байланышып сүйлөшсөңүздөр да болот. Мына алда сиздер дробилкаларды көрдүңүздөр. Азыр ушул катары эле койлорду тартып кете берели. Койлор канча болот ака? Силерден канча болот ака койлор? Койлор 15тен, 13тен, 14тен, 16тан. Мына эне козулар экен, а? Же өз бөлөк булар? Эне балдарбы? Эне балдар канча болот негизи? 15тен болот экен эне балдар. Жерде дагы мындай сынды толтулар келиптир. Канча болот аба? Assalamu alaikum, жақсыбы? Алейкум ассалам. Канчада отасыз? Келе 16тан кем бар. 16тан кем бар экен, куйруктары дагы кочкорлор экен. Азыр биз алдыда кочкорлорду да тартып көрсөтөлү. Биринчи кочкордон баштайлы, ошондо бир аз ыңгайлуу болот. Мына өзүнүн жайдары кочкор экен, бирок өтө чоң кочкор экен. 30 000 сом кеми бар дейт. Базар канча кылды аба? 23 кылды бербедиңиз. 23 000 кылыптыр, бербедим дейт. Азыр аба канча болосуз кочкорлордо? Бул жактыкы? Канча болот бул? Шүпселек козу. Кисар кимда? Канча кем бар? 17 кем бар атасыз. 17 000 сом кем бар экен, бирок эмеси жакшы мына. Шүпселек козу экен. Канча кылды базар? Базар 14 кылды. 14 кылды бербедиңиз. Жакшы экен, базарыңыз өсүн, өтө жакшы. Канча болот? Бет тартпайт ака. Сода болтабы? Канча бербейт ат? Канчага? 162ге байлап алды. Общий 11 башты 162 миңге байлап алды экен. Бекер болду. Бекердей. Жакшы. Мына сода болот экен, бирок мына өтө сынды эмелер экен. Көрүңүздөр, куйруктары дагы. Мына чында сындуулар, карабайсыз куйруктарын, ка? 11 баш барды ушундай сындуу эмелер. Кочкора бардыгы? Барды, кисар экен, эдил байланды. Тажикстандыкы деп жактан ар кандай комментарийлер келип атат азыр. Канча болот аба? 9дан. Телевизорге чыгабызбы? YouTubeга чыгасыз. 9 000 сом дейт. Канча кайсы болот ага? 6 башын бага кылып атат. 6 башты ким алат? Сиз алып атасызбы? Канча бердиңиз? 66 000 беришипти, мен 67 000 бердим. 67 000 6 башка. Көрүнөбүзбү? Бетиңизден кошуп коеюнбу? Ошондой. Мына, мага сода болот экен. Боладымы досум? 67 000. Азмазия, мен аба бар, ошакка бар. 67. 6 башта 67 000 газ сода болот экен. Жакшы, базарыңыз берсин ака. Жактан дагы азыр чоң кочкорлор болсо тартып көрсөтөлү, көпчүлүгү чоң. Бул канча болот ака? Алынды канчага? 14,5 миңге алынды. Мына 14,5 миңге алынып тур. Бул дагы мындай чоң кочкор экен. Куйруктары да мындай аркага түшкөн чоң кочкорлор экен. Азыр алдыда кочкорлор канча болот ака? Мына чоңу. 25 000 сом болот экен чоң кочкор. Канча? 2 түшпө. 2 чоң кочкор экен бирок, а? Жакшы ака. Канча кылды базар? Базар 20 кылды. 20 кылат бербедиңиз. Жакшы, өтө жакшы. Базарыңыз берсин. Жерден дагы кайсы кетти аба? Кайсы кетти? Тартып коелу, кайсы кетти? Нал кеттиби? Канча болду? 9 000. 9 000?
800. 11'den alın aka. Bu qancha oladida 3 qo'chqor, o? 9'dan deb atadi. 9'dan deb odatgan, 3 qo'chqor. Yaxshi qo'shqor ekan, quyruqdan tartadi. Ha, quyruqlari dag'i bunday yaxshi. Buni baqsa dag'i o'ta to'la turgan qo'chqorlar ekan-da. Tez qavar o'sha-da. O'sa turgan. Bu baytova. Qanchaga bermadingiz bozori? Tushadi? 8.5dan bermadingiz. Yaxshi, o'ta. Mana ochiqni aytib, yaxshi aka bozoringiz bersin. Hozir bu yoqdan dag'i. Bu cho'ng qo'chqor qancha o'tadi aka? Cho'ng qo'chqordi u. Cho'ng qo'chqor bizga 19 dedim. 19 dedingiz. Qanchaga bermadingiz? Ya 12 le berim bo'lib turadi, men osmonda aytmayni. Bundan qanchaga bermadingiz? 15,5. 15.5 ga beribdir. Ko'ringizlar. Mana bugun Quşshab bozorida qo'ylar, qo'chqorlar o'ta ko'p. Bunday tig'im bo'lib, o'tishdagi biroz qiyin bo'ladi. Hozir shuni aralab dag'i cho'ngroq qolgan qo'chqorlardan balalarni bilib bergan harakat qilaydi. Yetin. Qo'chqorlar qancha o'tadi aka? 13 milyon jo'g'or. 13 mingdan. Ishlaricha Qo'zi qo'chqorlar. qo'zi qo'chqorlar ekan bardig'i. 13 mingdan tegiz. Tegizlar ham yerlar, ha? Nimalar? Tegiz kim bor deydi? Qanchaga bermadingiz? Suradi? Suradi deydi arqa. Buna cho'ng qo'chqor qancha o'tadi aka? 20dan. 20dan. Bu o'zining joylarida cho'ng qo'chqorlarmi? O'zining joylari cho'ng qo'chqorlar ekan, biroq qarasanglar odamdan shu kindigidan biroz ildiroq kelayotgan. Bu qanchaga bermadingiz? 34,5 ga berdim. 34,5 ga? Ekonova. Ekon 34,5 ga bermedim deydi. Qarasanglar. Buna qancha o'tadi aka? 12dan berilmaydi, 15dan. 15 o'tadigan, 12dan berilmaydi ekan, soda o'tadigan 12dan mana. Tishi qancha tish? G'o'zi bormi? Mana g'o'zi biroq cho'ng ekan, qarasanglar mana. Bundagi baqsa bular qancha o'tadi? Bular da o'shal. Bunda o'shal 15 mingdan 12 mingdan. Bozorda shunday o'ta tig'im bo'lib dema bo'ladi. Havo qancha o'tasiz? 35 dan. 35 deb 29 ming so'mga bermaydi ekanlar. Biroq o'ta yetidagi yer bir qarış o'zida bir qarışadi-ku. Qaranglar. Jon ele bir qarışdan oshib. O'sha jon bir qarışdan oshiq ekan jondu, qaranglar. O'ta. Ha? Qarchigan üstü bir qarışdan uzun chiqadi ekan. O'ta cho'ng Qanday qo'chqor siz ekan. 29. Qancha o'tadi havo? 18. O'zining joydari qo'chqor. Joydari biroq cho'ng qo'chqor ekan. 18 ming so'm kemi bor deydi. Qancha o'tadi ekan? 20 kemi bor. 20 kemi bor. Buldagi cho'ng qo'chqor ekan. Joydari ha? O'zingda joydari cho'ng qo'chqorlar ekan. Ha? Smesh dedi. 25 dedi? Smesh dedi. Ha, smeshni deydi. Arg'indashgan ekan-da. Yaxshi aka. Yerda bugun cho'ng qo'chqorlar o'ta ko'p chiqdi. Aka, qancha o'tadi qo'chqorlar? Qancha? 30 kemi bor o'tadi bunday qo'chqorlar, qarangizlar. Bugun Quşshab bozorina cho'ng qo'chqorlar o'ta ko'p chiqibdir. Ko'pdan beri bunchalik bozor chiqalaylar bozorga. Qancha o'tadi aka? Qancha o'tasiz? Qancha o'tasiz? Qancha deb o'tasiz? 20 da o'tasiz. Siz qancha berdingiz? 15,5 berdingiz. 15,5 beribdir, soda oldi ekan. Yaxshi aka, bozoringiz bersin. Ko'tarmaysizmi deydi. Mana qaranglar, hozir bu yerdan dag'i. Qanchaga Evkam qancha oldi? 13. Qancha bermading? 12 berdim deymi? 12 ga bermadim deydi. Mana qaranglar. Yaxshi. Nal joydari qo'chqorlar ekan. Nal 35 ming so'm ekan. Biroq buldagi shu üstüle bir qarashdan chiqadi ekan. Bir qarashdan. Nal 40 ming so'm deydi. Bu arg'indashqanmi? Yo'q, o'zida. O'zida. Yaş 6 işte bu 4. Yo'q, 6 tish, 4 tish ekan. Yoshdan qarab bog'ladi ekan. Narxi 40 ming. Bundan qanchaga bermadingiz cho'ngda? 27 ga bermadingiz. Urutqa jarayib hozir? Urutqa jaraydi deydi, qaranglar. 30 kemi var. Bu 30 kam bor edi. Bugun Quşshabga cho'ng qo'chqorlar ko'p chiqdi aka. Yomon ko'p qo'y bugun chota. Oho. Qimmat but bog'ib chatqanlar olib chiqqan ekanda. Hozir bu yerdan dag'i kichkinaroq qo'zilarni chiroyli. Qancha o'tadi aka? Qo'chqor bu? Ya, buna sol, buna qo'chqor. Qancha o'tadi qo'chqor? Qo'chqor 9 dan. 9. Temiz buna ağır. 9 kam bor dedi. Bunda bozor bunday bo'lib biroz o'z qiyin bo'ladi. Shunday bo'ladi hozir. Bu yerdan dag'i kichkinaroq qilib qatmoqcha keldi. Bishkek.
Soda oltaba. Bol aka boldu. Tartып қойдық. Байтуа. YouTube канал. Мына қоз қанша отады ка? Бұл қозы 6000 болады. 6000. Ургачы бы? Ургачы қозы 6000 сом болады екен, мына қараңыздар. Жақсы aka базарыңыз берсін. Аз жерде дағы. Мына ене олар сізден баба? Қанша отады? Енесі қайсы? Мынау бұл. Мына енесі қозысы 12000 сом. Кемі бар дейді. Қаншаға бербедіңіз? Қаншаға бербедіңіз? 10-ға бербедіңіз. Жақсы аба, базарыңыз берсін. Мына базарда азыр. Алдыңыз ба aka? Қанша болды? 8,5 сом болып тұр. Мына қошқар екен, а? Қошқар, баға тұран қошқар екен. 8,5 сомға алынып тұр. Қанша болды aka қошқар? 96'ga sattım. 96'ға саттым дейді. Тоқты. 9600'ге сатты. Жақсы. Байтуа, YouTube канал. Мынау да ошо баға келді. Erkek. Еркек қанша бұл? 9,5'e tavsiye. 9,5 дос. Мына 9,5 сомнан екен, кемі бар дейді, қараңыздар. Қозы? Қозы екен, қозылар. Азыр бұл жақтан дағы қозыларды мына кішірақтар татайлы, көпчілігі чоңым не керегі бар дейді екен, анчамчасы чоңын сұрайды екен. Қанша болды aka мына? 12'de отабыз. 12. Ургачы. Тоқтылар, а? Мына 12000 сомдан кемі бар деп аз жетелеп кетеді. Қанша болды aka сізге? 11. Қозы. Қозы бу же екші? Қозы екен. Қозы қошқар екен. Мына қараңыздар, жақсы. Базар қанша қылды? 9 қылды. 9 қылды бербедім дейді. Жақсы aka базарыңыз берсін. Азыр бұл жақтан дағы тоқтыларды, анан қозылы қойларды көрсеткен әрекет қылалы. Базарда біраз мындай қой көп шыққанына пропа болады. Мына ене бала қайсыл екен? Енесі. Қанша болды ата? Қанша додас? 15 oldu. 15.000 сом додат екен мына. Қозысы. Бұл қанша тіш енесі? Енесі қанша тіш? 6 тіш. Қаншаға бербедіңіз? 14'e verir. 14'ке бербедім дейді. Мына қараңыздар, бүгін ене балдар. Жақсы aka базарыңыз жүрсін. Болғанды айтып қойды анан. Ава, қошқар қанша додас? 10.000 додас. Қаншаға бербедіңіз? 8.800'ге бербедіңіз. Кем барген. 8.800'ден біраз өде олса берет кесті, а? 8.900'ga Мынау айтады, 100 сом үстіне олшы. 8.5 болады. 8.5 додас. Мен жеймде чай қойчумын. Жейм дейді. Мына, жақсы бір оға. Қошқарларды айтып қойды. Жақсы бағыпсыз, бақтыңыз да кіші, а? Мына, қараңыздар. Жүні дағы тегіз. Мына, жылтырап, соның еме, жүндері дағы еме кен. Телевизордан шығарасың мұны ем? Ютубқа шығады. Ютубқа? Жақсы. Азын алдыда дағы қозуларды тартып көрсеткен әрекет қылалы. Қанша олда табам мына қозы? 8.000 сом деді екен мына. Кішкентай қозылар. Кемі бар дейді. Men 18.000 кемі бар ба? Men 9 geldim. 18.000 кемі бар дейді. Қаншаға бередіңер? 16.000-ге бербедім дейді. Мына қараңыздар. Қанша тіш? Қой. 6 тіш кен. Men 9 desem yok değil. 9 десеңіз бербейт ат. Vermeydi. 9 беріптір, бербейт аткен. Мына қараңыздар, аз 16.000 сом. Бұл бербедім дейді негізі. 19.000 сом да аткен. 18.000. Мына ені олдар қанша олдат? 15 мына ені баласы кен, а? Мына баласы, мына енесі 15.000 сом. Қанша тіш? 4 тіш кен, а? Мыналар тіш? 4 тішек балары тіш? 15.000'ден. Мына қозылы қойлар 15.000'ден не болды аткен тегізілі. Қараңыздар мына. Қанша сұрады мынаны? 13 сұрады бербедіңер. 13 сұрады бербедік дейді мына ене баларды. Жақсы. Ұршап базарды өзі ене балдар дағы жақсы шығыптыр. Ургачы қойлар дағы жақсы. Қошқарлар да өте жақсы шығыптыр. Көпчіліктер. Азыр бұл жақта негізі кішінекей қозылар көп болады. Шул қозы сарамқадағы келелі. Қозылардың баларын сұрап өтөлі қанша олтады екен біліп бересіз. Мына базар біраз мындай тығын болып елі көп. Анан қой дағы көп шығыптыр бүгін. Қой бүгін өте көп, а? Қараңыздар, өте мындай адамдағы батпай ала тұрған проп болады да азыр. Еден қанша олтады екен? Қозылар.
Жетіден кеми бар. Мынау 7000 сомдан кеми бар дейді. Ургачы еркек бұлар? Ургачы қозылар 7000 сомдан кеми бар дейді. Бұл жақта hem шында көбінше кішкентай қозылар болчу, аз қозылардан дағы. Қанша отыр таба қозылар? 8'den kemi var. 8'den kemi var дейді мына қозылар. Қараңыздар. Қанша? Erkek. Қаншаға бердіңіз? 15'e vermedim. 15'e veriniz екі onu. Siz kaçaga? 16.000 kemi. 16.000 kemi var. 16.000 som kemi var ken eko. Şunda 8.000 somdan tura geletken. Qanchaga berbedingiz? 14'ke berbedingiz. 14'ke berbedingiz. Жақсы aka bazarını diyorsun. Qancha otat aka? Qaysi? Mına qo'zlar. 8'den ne atam? 8'den. Urg'achi erkek mi? 3 urg'achi bir erkek. 3 urg'achi bir erkek ekan. Qanchaga berbedingiz bazar? 7,5 berdim. 7,5dan berbedingiz. Optimga. Жақсы aka. Ova qanchada otasiz? 8,5dan. Qanchaga berbedingiz? Qanchaga berbedingiz? 7'den ketaver abi. 15'ke. 15'ke berbedingiz. 7'den Ekon 15'ke berbedim deydi nağaranızlar. Жақсы. Бүгінгі күнгі қозының балары азыр сіздерге алдыда ешкілерді тартып, ешкі такелер тартып көрсеткен әрекет қылабыз. Андықтан видеоны ағына чейін бізбенен бірге болыңыздар. Мына азыр біз ешкі таке базарға келдік. Бүгін негедір базарды өте чоңойтып тұр. Көп шығып тұр бұл жақтадағы ешкілер, улақтар. Азыр шул жерден қатар. Ова қанша додасыз такелері? Қанша додасыз? 12'den tegiz ele. 12'den kemi var deydi tegiz ele. Ulaq ayda kişineke ulaqlarga. Kişineke ulaqlarga da ayda deydi. Mına qancha otat ulaqlar? Buna 38'den kemi var. Men tartmayacağım. 3'e 18'den kemi var bu. 3'e 18 bin somdan 18 bin som kemi var kimda 3'önü. Nalaç? Ulan 5,5'den kemi. 5,5'dan kemi var kimdalar. Qancha qaldı mınanı? Qaran. 53'den berdim. 53'ten berdi berbediniz. 53'ten berdi berbediniz. Ova qancha otat ulaqlar? 6'dan da atar. 6'dan otasiz. Qanchadan berbediniz? 5'den berdim. 5'ten berbediniz. Жақсы. Ukam qancha oldu? Sen mi? Qancha otasın? 8? 8.000 som deydi. Жақсы. Yerde. Akam qancha oldu? Echki berib jatakeler mi? Qancha? Balar. 10.000 kemi var, 2 çoğun var. 2 çoğun 10.000 kemi var. Bunalar ha? 10.000 som kemi var deydi. Qaranızlar. Tekenin bağları. Az bu yoqdan дағы. Sağın echkiler barı ekan. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Yaxshi bo'ling. Sağın echki barmi? Uyda var hemen. Ha, uyda mi? Ikkidan baldarım bilan bar ekan uyda. Satasizmi buni? Meni ko'rgazmay. Ertaң Ertaң 3 kun bozorga olib chiqadi. Ertaң 3 kun oshqa olib chiqadi ekan mal bozorga. Echki oluvchilar. Жаңы tug'ilgan prosto echkilar ekan. Nomeringizni aytib qo'ysiz aka. Tez xabarda var ekan, echki sotgan. Ya qancha o'tadi aka bu? 68'ga bermey qo'y. 6800 ga bermey qo'ydim deydi nag'aranizlar. Жақсы. Bugun echki bozorda nega ko'p? Echki bozorda el дағы ko'p, echkilar дағы ko'p ekan. Hozir shu qatordan дағы san echkilar bormi? San echkilar yo'q ekan. Qancha o'tadi bular? Assalomu alaykum. Tartmaçı. Ya aytın da ki. Aytmaymi? Ulan akam aytmayın odat. Tinch aka sekin. Жақсы, bu yerda hozir soda o'tatgan aytmaylar tur deydi. Yo'q, qancha o'tadi endi ola? Kimdan aka sizdanmi? Qancha o'tadi? 8'den başlap 10'ga. 8'den başlap 11gacha. Yo'q, mana endi olani aytayın. 7,5. 7,5 ming so'm deydi, endi ola. Bugun Quşshab bozorda. Bular уже 8 mingdan 11 mingga cheyin. 8 mingdan 11 mingga cheyin baho bo'lib ekan. Mana bu qanday echki? Bağıtında geç. Ha, süt bag'itida echkilar ekan, qarangizlar. Qaysi oldu? Qaysi? Na 11 ming deydi. U qancha süt beradi? Süt bag'itida bir yaxshi bersa. 2 litr, 3 litr. 2 litr 3 litr süt beradi. Yaxshi aka, bozoringiz bersin. 2 litr 3 litr süt berib turgan echkilar. Bunlar uşul 11 ming so'm ekan, cho'ng echki. Hozir bu yoqdan дағы. Bunlar takavi? Qancha? Qaysi? Qancha? 3'ten 12 mingdan mi? Bu kichkina bola 3'ten 12 mingdan deydi. Nag'aranizlar. 12 mingdan kemi var deydi. Kichkina bola o'zi qarmab. Sen sotasizmi ukam? Qanchaga bermading bunani? Qanchaga bermadinglar? 10 ga bermading. Yaxshi ukamna. Yoqdan дағы süt bag'itidagi
эне балдар дагы карап тарткан аракет кылалы. Кайсы баа болду ата? Mına. Канча болду? Echkin tartыңa 3000. 3000. Siz berip atасыз 3000. Бербей атат. Bermeyme. 100 so'm qo'shdi ota. 100 so'm qo'shdi atасызбы? 100 so'm talash tutadi dehqon mendan. Bular чага? 6000. Мына эчкиби? Echki. Боз окшойт, а? 6000, 5500 сом болот экен. Ава канча атасыз? Салам алейкум. Канча атасыз? Кичинекейде. Берек кичинекейде. Ne geliyor? 4,5. Narkıça? 5 dedim. 5'ten. 5'ten tegizli öğrenmeyin. Kança vermediniz? Ha. Kança vermediniz? Bu ciddi ol bolmadı da çıkmaya televizyon özü. 4,500'den beri tat, berbeyi tat. Berbeyi tat kesti ha? Cak şaka. Ya buna kişike ulan kança oldu atkam? Dostum? 3,5 bin. Ha. Kança vermedin? 2800'e bermedin deydi. Жақшы. Öte жақшы. Yine dağı süt bağıtında içkiler var bak ha? Süt bağıtında içkiler var mı? Bilmeyim ki men. Ha siz bilmez be? Bilmeyim de Diyhan eken. Tekeler bak ha? Tekeler. 12'den de ota. 12'den de odak kemler tekeler. Görünsür. Ula kaydaydı. Xudo qayday. Sapqon mazza qiladi tamay. Na, görünsür ma, görünsür. Ko'tara olmaysiz. 12'den. Kötörüş kıyın deydi. Жақшы aka. Sen bizden. Bazarınız versin. Mına dostlar sizler bugün Uşak bazardagı echki, qo'y, qo'chqorlarning balaарын bildingizler. Қолдан келишинче тартып сіздерге көрсөтүп бердик. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттала элекер подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.